Hizi ni njia tatu ambazo shetani anazitumia kufanya uharibifu, au shetani anazitumia kuingia katika maisha yako na kuanza kufanya uharibifu. Anatumia watu, ndoto na mawazo. Kwenye swala la ndoto ndio utakuta umeota kitu fulani, umeota unazini na mtu. Kwa hiyo pale shetani anaingia. Unaota au una mawazo ambayo unayawaza kila wakati ni mawazo mabaya, yanapelekea shetani kuingia. Kwa hiyo unapokuwa unadumu katika mawazo mabaya, unakuwa unatunga mimba ya uovu. Baada ya kudumu katika yale mawazo, ile kitu kinatokea. Ni sawasawa na mtu unakuwa unawaza kufanya kitu kibaya, kumfanyia mtu kitu kibaya. Kwa hiyo utakapokuwa unakaa na kile kitu wewe kinavyodumu katika kichwa chako, ndipo shetani anapita. Kuna swala la chakula. Chakula tunaona Adamu na Eva walikula tunda, shetani akaingia. Tunaona swala lingine ni kupitia vitu. Kwa mfano zawadi, unapopokea kitu na ukakirizia. Tunaona kama Gozbert alivyopokea zawadi ya gari. Kwa mujibu wa yeye, alikuwa anaona kwamba lile gari ni kama mtego, lakini hatuamini sana hivyo kwenye mfano huo, lakini ni vitu ambavyo vinafanana na hivyo. Kwa hiyo tuwe makini sana kwenye swala la kumfungulia mlango shetani ili aweze kuingia na kufanya uharibifu.